لی ترکیه و باکور کردستان قیران عبوری باندور اخوال جیانا روزانه دکه والاتی و اسناف جوه که بگلینه بطایبتی جی به بلندبونا نرخ دلار کلوپل جیانا روزانه بهاد بن لی دما نرخ دلار دا که و کلوپل لگل دلار ناکون وک میناک 5 لیتر رون نها 185 لیره و هر کود چه بهاتر دبه زیرنگر بناو مراد شنیید جی جبو باله بکشه سر بهابونا رون دکان خود رون دانیه بر زیران. زیرنگر مراد شنیید که سال 1989 و زیرنگریه دکه دبیجه ویقت روشک وها ندیت بو. Son zamanlarda yağın ددمن داویه ده لسر رون بهابونک در یاسای چه بو. رون بزر رکتیه پیشبازیه. گلک رون فروش اج بازار رون دستینن و دست خود دهیلن و نافروشن. جبرویه که جی رون هر کده چه گرانده به. جبو کو بالا بکشم سرویه که من جی رون دانیه جم زیران و به وی آوایی از وی روشه شرمزار دکم. çünkü altınla yarışıyor. Ben de dedim o zaman marketlerde değil vitrinde. والاتیان باکور کردستان جراوشه بگلینه و دخوازن چارەسەریەک بۆ ڕەوشە ئابووریە وەرە دیتن. وڵاتی دبێژن ji ber bihabûnê ew hatine wê astê ku nikarin pêdiviyên jiyana rojane bistînin û gavên bo çareseriyê tên avêtin jî wek gavên têr nayên dîtin. Durum olmuyor. Yani her şey bir vay buna askeri özellikle kez zam ama 2 katı zor jam. Yani en şey dava ancak Allah safik keniz Allah yardım bık herkesin mazdi. Valla pır zora inan ki em nikare tişki jibkin. Em musa şaşmane ne maaşki ne tişki inan ki em çün market em vala teni mali. Bere dise baş bu idare bu. Ama ana pır zor biye pır zahmet biye. Valla gala jibaşa Kur'an. Jive durume gala jibaşa. هرچقدر راگهاندنا پروژه نو یا عالی سرکومار ترکیه رجب طیب اردوغان و کاریه نرخ دلار جه 18 لیره ترکی داخل 11 لیره جی والاتی دی بیجن یا گرینگ اوه کو او یک دی بازار ده دی بهای کلوپلان ده خوانیشان بده. ماهر یکسل کردستان 24 دیاربکر